Lehenik eta behin egunon guztioi, Jurgi, Sofiako zioa eskerrik asko, eta Matthew, Nobela Akitaniako ordezkari eta arduraduna eskerrik asko. Plazerra da niretzat gaur berriro iparraldean egotea, bidarten. Azken asteotan, dut esango astero natorrela, baina askotan nabil hemendik, eta nik uste hori ere importantea dela eta ona dela. Eta lehenik eta ben, zorionak egiten ari zaretenagatik, bai Sofia Geneticsen enpresan, eta bai herri honen alde egiten duzuten apustuagatik, hemen egonda eta beste hainbat herrialdetan ere egonda. Hasiko naiz, Ramuntxo Kanblongek bere aita aipatuz, eta bere garaian, orain dela urteak, gauza bat esan zuena, gogoratuz, gure ekonomiaren 3 pondu entxegu ezagunean horrela esan zuen Ramuntxok. Erran dezagun lehenek beharrezkoa dela guretzat industria baten sortzea gure aldean. Traba eta neke handiak ditugula, seur, baina ez da ezin eginik. Lantegi berrien jartzeko gogo berri bat, espiritu berri bat gure herriaren alde sortu behar dugu. Lan hau hasia da. Hori zure hitzak esan eban oindala urte asko. 1979an idatzi zituen lerro hoiek. Eta 2018an berak, bere semeak, egoitza hau zabaldu zuen bidarten, etxean, naiz eta bera Ginebran bizi. Eta nik uste dut importantea dela hau ere gogoratzea. Industria aurreratuen eredu bikaina delako, gaur bizitatu dugun enpresa globala delako, eta momentu honetan 72 herrialdetan egiten dezutelako lana eta presente zaudetelako. Eta nik uste dut Jurgik ere aipatzen zituela ezagutza globalak duen indarraz, eta gaurkoan hau hemen ikusten da. Ezagutza global horri esker, ume brasildar bait eredu esela jartzen zenuten nola salbatu den, eta naiz eta minbizi bat euki bere bizitza salbatu duen, eta gure herrirako ze importantea da zuek bezalako enpresak eukitzea eta osakidetzan lan eiteko eiten dezuten bezala. Eta osakidetza aipatzen dudalarik, hain zuzen, osasunitunean, oindala gutxi itxi genuen osasunitunean, gaixotasun arraroen ikerketaraka jasotako konpromisoak ere badaude, eta garatzekoa bada, eta gako bat da, gaur hemen aipatzen zena. Genetika arloan hemen egiten dezutena, beraz, baina arte zuekin eduki dugun harremana sakondu dugula dudarik ez daukat. Ze azken batian, pertsonen bizimodua eta osasuna hobetzeko gogoak bultzatzen du proiektua, Sofia Genetics, eta mundua aldatzeko eta gure herriarentzat aukera sortzeko grinak muitu zaitu, Jurgi, mugari gabe, aitak egin eta irudikatu zuen bezala, eta pasan egunean ere, eletan esaten nuen bezala, muga administratiboa badago, baina gure buruetan mugarik ez dago. Beraz, apaltasun guztiarekin, baina uste dut gaurko eguna ere importantea zela Euskadi eraikitzeko eta gure arteko harremanak sendotzeko. Esaten nuen, hainbat lantopaketa eta ekimen izan ditugu orain arte iparraldean, eta gaur hasten da bisita bat, Nobela Akitania edo Akitania berriaren baitan, iparralden hasten dana, ze Akitania berriaren eta Euskadiren arteko agenda partekatua da eta gauza asko dauzkagu egiteko eta sakontzeko. Gogoratu nahi dut, iaz 2024an Rousseff presidentea Euskadin egon zela, enpresekin, eta hain bueltan gatozela guk ere, 51 enpresekin Akitania berrira eta hasten garela iparraldetik. Eta aipatu nahi dut eta gogoratu nahi dut, azken hilabete hauetan ere, Nafarroarekin ere, nola hitzartu dugun berriro memorandum berria eta hitzarmen berria
euro eskualdearen esparruan eta bat egiten duela honek, baita elkargoarekin orain dela gutxi sinatu genuenarenaz. Beraz, oso importantea da gure harremanak sendotzea eta ardatz atlantikoari ematea eman behar zaion garrantzia, ze ardatz atlantikoa osatzen dugun lurraldeok ezin dugu indarri gabeko periferia bat izan Europan, eta horrek eskatzen du indarrak pilatzea, eta indarrak pilatzea da Akitania berria, iparraldea barne, Nafarroa, hegoalde guztia ere hartuta eta euro eskualdea kontutan izanik. Queremos darle mucho más ritmo al objetivo de impulsar la competitividad en Europa desde la aportación que hacemos quienes conformamos la eurorregión, Aquitania, Euskadi, y creo que eso es importante porque somos las naciones y los territorios que conformamos Europa quienes también tenemos que unir fuerzas, ¿no? Creo que es el objetivo en el que estamos hace tiempo trabajando, y lo que hacemos viniendo a Nueva Aquitania durante estos días, hoy y mañana fundamentalmente, acompañados de 50 empresas en el ámbito de los sectores de biociencias, biotecnología, aeronáutica, gastronomía, fundamentalmente máquina herramienta, manufactura avanzada, tiene que ver con la misión que en 2024 el presidente Rousset encabezó y que estuvo en Euskadi también con empresas de Nueva Aquitania, y lo que hacemos es devolver esa visita, pero no por cortesía o respeto, que también, sino fundamentalmente porque tenemos muchísimos intereses comunes y muchísimos sectores en los que tenemos que colaborar y podemos colaborar, como lo que hoy hemos visto a la mañana aquí con Sofía Genetics, que es una empresa de vanguardia que cotiza en el Nasdaq, que está en 72 países y que tiene sede en Iparralde, en Bidart, aunque nuestro euskaldún ahora esté en Ginebra residiendo. Pero creo que es importante que se vea valga la redundancia, la relevancia de colaborar más allá de las fronteras administrativas. La Comisión Europea está en estos momentos precisamente en un proceso de fomento de la reindustrialización, de la competitividad, de la autonomía estratégica europea, y ha apostado claramente por las innovaciones de carácter transformador. Y creo que en ese escenario que se ha abierto en Europa tenemos también que juntar las capacidades que tenemos en realidades como la vasca, en Euskadi, como la que tiene Nueva Aquitania, en ámbitos, por ejemplo, como el de las biociencias, la biotecnología, la biomedicina, la medicina personalizada, ¿no? Tenemos ambos ecosistemas biosanitarios avanzados. Ambos estamos orientados a la innovación, ambos a la colaboración público-privada, ambos estamos promoviendo la creación de startups, y creo que tenemos también polos tecnológicos, universidades de referencia y hospitales con capacidad de investigación biosanitaria muy potentes, y lo que tenemos que hacer es juntarnos más, estrechar los lazos y multiplicar el potencial, porque somos territorios con muchas complementariedades. Yo creo que si algo tiene Euskadi es especialización industrial en terapias avanzadas, bioproducción, biotecnología aplicada, fabricación de dispositivos médicos. En Iparralde y en Nueva Aquitania, sobre todo, tenéis un tejido empresarial más diversificado, más amplio, tenéis una masa crítica superior. Hemos estado hablando la mañana de la importancia de la masa crítica, de las muestras. Nosotros somos apenas 2,5 millones de habitantes, Nueva Aquitania algo más de 6,5 millones de habitantes. Eso es importante en términos también de investigación sanitaria. Y además existe el bioclúster de Burdeos, que también es muy relevante y puede colaborar con nuestro clúster biosanitario, Biobasque, que también tiene relevancia. Así que, y con esto acabo, itzuliz pixkat hasi naizen tokira, bueltatuz, eskerrak eman, eta bai Nueva Aquitaniako ordezkariari, bai Jurgiri, eta Ramuntxo Kanblonek bere entseguan Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko harremanek aztertu zituen, industria eta demografiarekin batera, baina berak esaten zuen bezala, orduko egoerak ez zuen laguntzen, ezta. Baina orduko egoerak ez zuen egungoarekin zerikusirik, zorionez. Garai hartan, 1979an, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroa diktadurapean eta Europatik kanpo zeuden.
Iparraldeko lurraldean errealitate administratiboare oso ezberdina zen, hirigune elkargorik ez zegoen. Gure aurrekoek ordea, Europan eta mugarik gabeko elkarlanean ikusi zuten etorkizuna, eta denborak arrazoia eman die. Jaunok, jaun andereok, muitu gaitezen oztopoak eraisten jarraitzeko eta aukera guztiak aprobetxatzeko. Segungo egoreak lagungarria da gure intereserako. Eskerrik asko eta, mila esker indako lanagatik.